kubera iki abantu bose cyangwa isi yose yayagariye Trump? Urumva abantu benshi bishimye kubera Trump yabaye perezida. Wowe ushobora kuba wicaye aho ngaho mu Rwanda urimo uravuga ati ibi bintu ntabwo ndimo ndabyumva, kubera iki Trump noneho yabaye Trump? Banyarwandakazi, nk'uko nababwiye, ibi bintu ushobora kumenyera kwa Dumba. Niba ufite ubushakashatsi, ni nawe mu blog ashobora kuba afite amashuri. So banyarwandakazi, ntarajya kure ngomba kugusobanurira icitwa itandukaniro ry'aba Republican n'aba Democrat, akaba ariyo migambwe cyangwa political party ziri muri United States zigenda zihatanwa, zigenda azizana abaperezida bagenda batandukanye. So imwe iyo yatsinze iyindi ni itsinda kuri iki gihe, ariko ubu ngubu tukaba dufite Trump wigenga atari muri imwe muri izi ngizi, ariko nanone akaba arimo atekereza cyane nka abitwa aba Republican. So Republican ni iki? Aba Republican ni abanyamerika bashaka ko Amerika iguma ukwiri, niba yongeremo iyindi mico, niba yongeremo kandi kavuyo, niba yishiremo ngo ubutinganyi, niba yishiremo ngo kandi ngo abanyafrika baje, urumva. So ibyo ngibyo bigatuma abantu benshi kubera baba bashaka kujya muri Amerika batayikunda, badakunda uwo mugambi the Republican. Kubera usanga umuntu mu Rwanda ashaka kujya muri Amerika, umuntu muri South Africa, umuntu muri Brazil, umuntu muri Thailand ngo ashaka kujya muri Amerika. So iyo bamubwiye ati aba Republican nibo bagiye gutwara igihugu, ahita atinya. Aba Democrate bakaba ari abahe? Aba Democrate bakoresha ijambo democracy kubera abantu bose ari ijambo ukuntu democracy baricuruje, wumva ko mu Democrate ari umuntu wadaje ngo ashaka ineza. Ni nabo bantu bazana ibintu by'ubutinganyi, ukabona barimo barazana ibintu gusinga byagenda balance, ngo barashaka ngo buringanire bw'umugore, ngo umwana n'umugira iki. Ubu bari barashizeho ko n'umwana agomba kumenya igitse, umwana akiri mutoya bashobora kuguhitamo ko ari umuge akiri mutoya n'ibiki. So ibyo ngibyo aba Democrate bakaba bameze nk'abantu baharanira amahoro cyane, ariko akaba ari indyarya babesha. Gute? Ushobora kwibaza ati ni indyarya gute? Aba Democrate nibo baharanira amahoro. Genocide yo mu Rwanda yabaye muri 1994 yakorewe abatutsi, yabaye aba Democrate aribo barimo batwara igihugu, bakahita banavuga ko ibyo biboro ntabwo tubyinjiramo, bakabyanga, abantu barapfa. Bill Clinton aza gusaba imbabazi muri 19 aba Democrate twebwe abanyarwanda ntabwo tuba tugomba no kumvikana nabo. Gaddafi yashakaga United States of Africa, yashaka ko Afrika ibe ntuza, barabyumva baravuga ati aba Democrate ku buryo cy'aba Democrate baravuga ati ibi ntabwo Gaddafi baramwica. Intambara iri zirimo ziramara intuza, abantu bapfuye. Saddam Hussein babesha ko afite weapons of mass destruction, cyari ku gihe cy'aba Democrate, bahita baramwica Saddam Hussein. Aba Democrate nibo bazana ibintu by'ubutinganyi, bahindura isi n'iki. Ingo zacu zirasambutse kubera aba Democrate. Aba Democrate, my friend, aba Democrate bakora ibintu barangiza bagahita bakoresha ko kantu kubera abantu bakunda cyane kujya muri Amerika, ngo no ngo abangaba ngo ntabwo ngo nibaba bashaka ko abantu baza, ugasanga abanyamahanga benshi bari no bashaka kuzana imiryango yabo barabatoye, bakongera bakaza bagategeka Amerika. Ariko rero aba Republican bo icyo bari barimo barashaka, baravuga ati no, twebwe reka tube hano muri Amerika twikunde, tuvuge tuba abanyamerika, tuzajya dukora business namwe, tuzajya tubaha amafaranga muduhe oro yanyu. Ariko bari bashyira akavuyo muri Afrika, barangiza bakaza bakayiba, anane bagakoresha ino mivuno yindi ishyira akavuyo muri society. Sasa rero Donald Trump ibi bintu we yaza arabyamagana, aravuga ati reka simbishobora. Ariko tinya abantu bubatse amaprizo, aba Democrate bubatse amaprizo menshi, niba ari amaprizo 400 bafunguye mu gihe cya Obama kandi ari umwirabura. Ayo maprizo ko yose akaba yuzuyemo abirabura. My friend, abantu bashona barishimye, buriya bishimye cyane. Rero Trump ikintu cyatumye abantu bagaragara, kira bajyaga bakoresha amateleviziyo nk'ama BBC cyangwa ama CNN, ugasanga umuntu ntabwo afite ahavugira. Niyo mpamvu TikTok bayanga. So TikTok hari kuntu yari ifite algorithm, umuntu ashobora kwicara kuri TikTok akavuga ikintu kigahita kiba viral mu minota 5. And then abantu bagaragariyemo cyane, habayemo campaign cyane yo muri Amerika yo kuba
bashatse yo kuba abantu baramenye ukuri kw'abademokrate n'abarepublican. Iyi TikTok yarabikoze cyane, niyo mpamvu bayangaga, bashakaga kuyifunga, so bayifunze. Boss wacu Trump akavuga ati wapi, ubwo ndumva mba nkurangije.